Hani por emiha yung dorbar yung ka Jan Hills Autonomous District Council hadin wadukut ke dorbar mang tengka yung snem arjar arhonru arhonnya tahu hagini ke dorbar nagaliang museum yung ka District Council ma thambor siwat duan ra o ka mang tengka kawa adu lespa kendik lur tam ka jingdunan ka jing lum yang ki to dapol khasan point ruho ar kelur andrai hagani kesnem de yo wan ngliang CM eu commitment wo ye ko wanra ya ka roi ka par yang des council ta ne de yo eu ski ya ka wi ka motion hajing to wa ka tradition wa ka identity dan ni ka jinglong tenri yang i wa ka go yo kejik timit ya i ko wanra do wi na MDC yang kongres na sasniang markut and prien man le u no ilang rim yang ke isu hagowa na tabau yang isu yang ke beru tabau yang isu hojing itu wo penek rusak yang meriang culture wa hajo ipor le hagani ke dorbar dayo le tai yang ke bor yang ketir yang deloy ke chnong sardar hagowa nagaliang council demi gerai wo pak cak selek komiti wo pembaik lani pengkelah wo penteme ya kini an wa woro-woro anggi wa dang telat kini an nah ini por em lang umar kut wi wa yo ceketin argetin no o wa iyo yichamu hani dorbar yang arpau arhonru arhonnya markut tamarkut ma hani kenti di yo dorbar sensong dorbar la ile experience untuk selong dorbar tu semua arkan ta dia jeung itai tapi we expectation mo kam ge liang persa kam ju le wo ju kit kam ju kit ju ba ai kam ilaka kau sen halang etewan kat ning de siap je jeli yang sai imasma ta mut ko kwa wong hai ni tapi dewan rak isu tua mut itu ada buru ini we nang liang ga district committee la da komik ki wo le yo kam tai wong ki halar gini bless pun kewenang kom do kini kepor ngasau pun pau jing snyomo iki para member woro nadu ke liang yang ke treasury bench sadu naki dengki opposition bench tu ada cimbenta actively ha kini ka budget session yang nusnam arajar arundru arkon nyau hakani ka budget penpau ya kecing senyaumen kakwa yo i ya tai nei benta kimat ki go per ki man kimat ya ki curah yang ke im ke yap yang ke cai pro yang ni hakini ki lesngi senyaumen wo yo cimbenta wo yo ya tai ha kani ka budget session ki yang yo musnam arjar apundru arjar apanya kecing kermen ki yang i kam ki member ki wacha jet ho pai pa to wa kini ki jing yatai yang kini ki mat jing yatai yang untuk ukut ki do hadin wa mi na kini ka yung dorbar handrai bo ile ka jing kerpat ya ka executive committee wa ki department ki oper ki ko council ki yang wa pengkrek kam ki wa krek citam ki ne pentau pun orlong ya kini ki mat ki wa da yaklam dan ki mat ku da wa apa kini ka yung dorbar temar ko mo da ya kini ka Village Administration Act mah komen ni ka ini to kubor dan ni komcik iki delok sadar oleh semua pi bi ga dik senyau pi ada pak ka selek komiti atau senyau pi bombiang nah bombiang dan ni ide ki expectation yang pi mah de benta na pi ong telot kebil tangwa i expect ke i ga impact ko mi bless pun hai to kenika official bill ne benda ki kenika ain yang ki administration ne benda ki wahe chnong ki daloi ki sarda kam tata ha mani ko rukom ko wato wa hadin wa yatai ko kayung lada puye kam kayung moro wi upas to yupa cha ka select committee da kejing kerman yang i wa hadin wa pa ya ka cha ka select committee lengba ki expert lengba kejing yatai cucu yuman ko kam ka state ko yada ya
ka hok ke yong i ha kalian ka sunshar ka kada ne benda kete ko ki ka self governance ma kena ka autonomy power ta kermeni wato lengba kini ka ai wo pung klan chu i ya ka bor yong ki wo he chnong ya ka bor yong ka dorbar elaka ka dorbar chnong kam te knang wa lengba ka jing klan yong kini ki ai yu te lakam ya ki vi tuan ki bor ki wo naba ki wa ki wa lene ki wo yusuk ya kaika ko i yo i lene emi lene ko man kerbang hai karena ketika daw nga emo ke jingkermen ko skam wa lengba ke ni kepil daw yo i ye ki an ko skam ne betaw pengkup bor cucu ne betaw yada ya ke hok ya ke kenti yang keri ko kejat bro ke Terang ni anderak pi jeng itu orang kerja bro ke identity semua kita lah apa ke customer ni harga ye ke ini jenglong tre mulu terbuat dia warna M ke debit tak ngelia yang pi haji minta au custom wheel ni haji minta au ka jat bendru identity ye pi define ni ye kejak mod kamu kelas mah ye kini ke intention lene ke jing angnot lene ke jing trang ku yang ngawura ye kini ke motion ma buat to protect and strengthen the culture and identity of the indigenous Jadja community. The kawidan hi kathong wa haka jing snyau ku yang le jing chem ku yang dan em kami cibun ki an ki kendon ki wa open scam untuk duk de kentien don hi hanre lemba ki an ne pak kat kamu yoi kat kamu mang kat de wajia kat de kejat pru yang i lene ketika jing long ke jing man wa kerpang yang kejat pru yang i naduk ke culture ke riti ke dustur agduk ke kendau ke ciap kam tet dang em ni ha perdi yang ke jing man nei ida woto wa im pu em ki an ki was scam ki wa tikna ki wa yadai na ketika daw ke wanra ye kani ke motion ne benta wo ye discuss hapo ke yung nang wa kai ka ko bhatam yu i wo ura ka dene yu chnai ya ki an ne benta wo penne wo pensa wo pen scam wo yada ya keriti ke dustur ya kata ke culture ke yung i kam kejat pru ko red pai kam kejat pru riudom ko red pai kam kejat pru ko kerpak dah ni kerja senyau wahimi overall summary yang ka budget ni ka discussion jeng kita yang pi senyau em ke clash of interest semua pergi ke department lah em ke jeng lai baik lani myoi kata ke waman yo push mo pi tidak ong pi wadah smith pi deslam dia ka reti bestur yang pi pok releh ke wa tangman ke ka niam kamjol ke jual ki wadah smith deslam Halor gini kebentang kita aku dislip submit Islam begini ukat ni kayi uang pi halor gini mo kut ke discussion mo you clash interest M ko pergi di department yang discuss tapi orang pi dadap submit pi kita kerti ke dustur ke warsik ke JCC di senam juga dadap kita jual kita dadap ki tuan ilaka dadap te eman ki ilaka ki wadang mi thembe ki wa te M ke jengkelar niam agar pempelai laka kami tapi tak laka niam tak you em kita ke jing thok dintar tapi you ong pelor ni ketika jing sekiat ne pa mye ulen woto wa ki elaka ki wadang em ya ka political and religious ma kamu dah kedau pi i haraliang da yo ai ne du menchwa ya kani ko order na kaliang ka council hakwa uchna i penchna pengkre i ne beta kani ko customary law dan ne kaliang yo i nga man ka wi ne ki member drafting member yang kani customary law hapo ka elaka ki yo i te i detep wo submit ne du ipor menchwa andre hawa kerunyi sekiwi wan ki elaka kamtan ki elaka ku dang mi themme ki jenjar ki frame ya kani ke customary law ki ne pha wa
Daman themme ki mtip ki ya katai ka Origin. origin lene ka param kwa lene ka history lene ka i kwa kano ka kuar ko to ule kam te wo pendep ye kani kano kuar ko to uman wo hoi wele to loi wo hoi wele langdo kam te taki cham chitom ki kam ha kini ki benda te nagaliang kete nagaliang kyong i emi ke jingkermen wo to wa haye to wa ka general customary law hi kermen ni wo to wa ki le usumit ki kat kam ka jing cham kyong ki le ne kat kam ka jing snyal tho kyong ki le ne kat kam ka jing yo yong ki na ki wa he ma te knang wa yu ye yu kompai ka debne te yu ye uchna ye kete ka customary law Mong ni pun ketin mo. Ini to em di leka ke wa thut ke election nei de benta kita. Tamot phi ngaliang phi deman phi kau juman phi kau member juman phi kam ngi leader su kit ba im lang salang. Halor ni benta yu ong phi wat. Yu ong phi discussion. Duku wi ni ko i kam ki member ko cha je do pai ba. Hau mani ko cha je do pai ba hab i wo kun mo wa yele iu pencong i ha kani ke cuki kele iu bujet iu mani kam kinong yalam lene kam kinong chakri ya ki pai pa ta i hab pun mo wa ta wa kai ka thom ko i de poi ka thom kam ki member to u chakri ya ki pai pa untuk chakri du kat de ta ke development kam tip tan ko konsul yang im de ki kam development hanrei u chakri lengba u yada u tho ikilat keluti wo yada ya ka chat bro ma kat kam wa da peng kam ti i le na da yo i lang pa ka sexual na wo ri wo sumari ya ka khandau ku je ka riti ku store pyongi ti em mi ka jing kermen do te go wi do ni wo to kam ki member to u pre chitomi kat i bor ye na benta u pen met pun ba ne benta ka lawe ku pranai yong ka ri wo ka chat bro pyongi Okay, ne wan dat tababi ya ka. Ini rules. Mo tadi yo de mi kelas ini kata ke unrest apa garwils to the council ke Jan Hills mango kemat wa wanra ya amendment tangwa imtib ku kamun ja kata amendment to da onggi wa gi kijat sini da mi da one next summer session to pida tababi ini rules tababi section tababi customary ini tradition juga chat buru mo culture tapi jing sia thu yang pi hai ni mo i music schedule da ong pi music schedule to the class da government kuat ko ta ye ko pun man an ya da dam kuat wan ko kini di rules yang i untuk you pi dau sakut ko ani ye pun kelak ka ye yo jing menjur kana nolak se cubu pai tang ke dia mo ini di rules kasih jantia kowe de Garo Hills de yo de praktis mencua gamon yo kat ni amon mi ke ni jing aura dah lor ni bentai om hai to ni ko benta man ko kejing kerngiat kejing pengkai kia i kam ke Giant Hills Autonomous Council lena wat ia kasih Hills Autonomous Council le ha ko kam ong into ki oral tradition lena ki oral history kyong i ki woman kat kamu man hagi senam hagi por ko dalai man ki ko yew yadai kado gamte hab i wokta ya ka edi rules hago pengkela katu kat ni ki kendon ne benta ka jing mentoi le ne benta ka jing yada ya ka jat gru yo ho le de kerunyi ya ka edi rules ko wachi spa arpupra itu le dang em kam jipun ki jing pengkela kenang wa ketika jeng long tre jeng mantre yang i halor ga kendau siap halor ga riti ke rustur yang i ko indigenous tu yu man ko skam yu mani i to ki tre i to ki por te am kami u pengkela i katu ba di ki kendon hapo ki the rules ngom kedau mo ai section le ni wan duon mo la him kelumi to kat kam ga edi rules spa profaus ni chong bardela deman rechnam he is eligible hago tu go anyang ko le ong kam mo man eligible and rai to demi kini ke jin persenge election ni ta yo man se tibi man suspend
Tom tok kini ka the rules pada ketak ka kata gini kam wahet senang kam deloi kami lem tok kam rules ni. Piye ke betai i. Halo. Duku wi nuk om ini wato wa kani to ke generation ke yong i. Ko i le de mi ke thong ko yadai ke jai pru. Ko yele ne benta ke hok yong ke jai pru. Untuk deu lai wo yele de ke thma urai de ke wet de ke sup. Hanre kani to ko por le ne ke generation ke yong i ko u yele i le ne wo yadai ke jai pru ngi da ki ai de ki kendon. To haya to wa ke an yong ki we sno. To yoi kamong dera ye ke tu ko wi na ke an ma ko kat kamoman ka te wa da koi ko chaka select committee. Tenakra yo wa to wa ha ke idi rules la to wa ye upom sia ye ke tu dang bha chu. Dang bha chu. Ko kum sia ye ke tu an yong ki we sno ki de loi ki sardar kam te te. You identify your the indigenous. Yes. Mengenai tradisi yang turun. Tomar kut kublas bon rajing. Cuma tapi yang ni ka bor tanang liar mah ngau senang room editorial selat. Iku belai upai ni ka. Channel yang i. Yulti le ko council. Koman kataga institution ko weda jaga kendau siap untuk tidur studio yang il. O push ko. O le iwan dah kelai ko po dorbar ne benta wo yo ko ya kata ke menjur o tak song kita bro kelas